I na red je stigao poslednji finalista ovog prvog akustičarskog festivala. Njegovo ime je Igor Martinko i on nam dolazi iz Novog Sada. Inače, dvostruki je pobednik Famusa, akustičarskog festivala u Sivcu. On trenutno svira u bendu Ničim izazvan, u kojem svira violinu, zatim trubu, mandolinu i harmoniku. Tu je i bend Tundri iz Vrbasa, čiji je član i sa kojim radi namensku pozorišnu i filmsku muziku. Ima svoj lični projekat koji naziva Gitara slobodnog stila, kojim se predstavlja i vama večeras. Dakle, pozdravimo Igora Martinka, koji će nam se predstaviti sa kompozicijom We Are One i jedna samo mala ispravka, nije iz Novog Sada, već iz Kule. Igore, izvoli. It's something to me to last forever, forever. Love and joy of knowing what we are, all in one together. Maybe things are bad, but it's so alright. You just need to go, oh yeah. Turn your head away, close your eyes and breathe. A secret girl, it's all we need. You can save yourself from the heart, turn the light, stop falling in mistakes. All has been kind, try to see for the first time in your life. Say the truth about what we are. We are all one. We are all one. We are one. Each secure, so great, ran by this world, but it's okay. Oh, it's just a belief, senseless dream we live. You can say yourself alive, turn the light, stop falling in mistakes. All has mankind, try to see for the first time in your life. Say the truth about what we are. We are all one. We are all one. We are one.
Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam puno.